Osim špijuniranja i ubijanja dronovima, demokrate ubijaju i otrovima. Nakon što je Venezuela pokrenula službenu istragu o mogućoj umiješanosti Sjedinjenih država u smrt Huga Chaveza, postavlja se pitanje posjeduju li Sjedinjene države tajno oružje koji mogu izazvati nastanak karcinoma kod svojih protivnika. Kada je krajem 2011. godine Hugo Chavez izjavio kako postoji mogućnost da Sjedinjene države posjeduju tajno, visokotehnološki razvijeno oružje kojim je moguće zaraziti ljude karcinomom, mnogi su njegovu izjavu svrstali u kategoriju bombastičnih i živopisnih po kojima je Chavez bio poznat. Međutim, neki su obratili pažnju na, najblaže rečeno, čudnu situaciju u kojoj se nalaze pojedini predsjednici južnoameričkih država koji su iznenada oboljeli od raka. A ovaj spisak zaista je impozantan i na njemu se nalaze Kristina Kirchner, predsjednica Argentine koja je oboljela od raka štitnjače. Inače, Kristina je na tom mjestu naslijedila supruga Nestora Kirchnera, oboljelog od raka crijeva. Na spisku oboljelih nalaze se Ollanta Humala, predsjednik Perua koji boluje od raka želuca, Luis Inácio Lula da Silva, bivši predsjednik Brazila koji je obolio od raka grkljana, Dilma Rousseff, sadašnja predsjednica Brazila koja ima rak limfnih žlijezda, Fernando Lugo, bivši predsjednik Paragvaja koji također boluje od raka limfnih žlijezda i Evo Morales, predsjednik Bolivije koji je obolio od raka nosa. Ako se spisku dodaju Hugo Chavez i bivši kubanski predsjednik Fidel Castro, nameće se pitanje kako je to moguće. Svi ovi bivši i sadašnji predsjednici južnoameričkih država uglavnom su pripadnici socijalističke i ljevičarske orijentacije, što je politika koja je u suprotnosti s interesima Sjedinjenih država, kojima ne odgovara jačanje država Latinske Amerike i koje su stotinama godina držale monopol u Južnoj Americi, postavljale marionetske režime i često izvodile državne udare. Upravo je Fidel Castro, koji je vodio dugogodišnju borbu s rakom, upozorio Huga Chaveza na opasnost, rekavši mu da dobro pazi šta jede i pije, jer postoji visoko razvijena tehnologija koja može izazvati rak. Fidel mi je uvijek govorio, Chavez, čuvaj se, CIA je razvila tehnologiju. Pazi šta jedeš i šta ti daju da jedeš. Dovoljna je jedna iglica i mogu ti ubrizgati bilo šta, prenio je Chavez riječi Fidela Castra, koji je preživio brojne atentate i bio dobro upoznat s opasnostima s kojima je svakodnevno suočen. Castro je više puta upozorio i bivšeg rumunskog predsjednika Ceausescua da će ga CIA pokušati otrovati najvjerovatnije preko odjeće. Ceausescu je ozbiljno shvatio upozorenja, zbog čega se izbjegavao rukovati, a specijalna vojna jedinica svakog dana šila je novo odijelo za Ceausescua. Sve obavještajne službe svijeta, posebno CIA, Mossad i KGB, imaju dugu istoriju uklanjanja i pokušaja uklanjanja političkih protivnika različitim sredstvima. Za vrijeme istrage koju je još 1975. godine sproveo poseban odbor Američkog senata u vezi sa zavjerom ubijanja stranih vođa, otkriveno je kako je CIA proizvela pištolje s otrovnim strelicama koji uzrokuje srčani napad i karcinom. Iz pištolja je ispaljivana strelica natopljena smrznutim tekućim otrovom širine vlasi kose i dužine pola centimetra, koja je mogla probiti odjeću i koju je bilo gotovo nemoguće otkriti jer nije ostavljala nikakav trag na tijelu žrtve. Kwame Ture, nekadašnji radikalni vođa Crnih pantera, sve do smrti tvrdio je kako ga je CIA otrovala karcinomom. Umro je od raka prostate u 57. godini, iako nikada nije pio ni pušio, bavio se plivanjem, vježbao svakog dana i vodio računa o zdravlju. Jack Ruby, ubica Lee Harvey Oswalda, navodnog ubice Johna Kennedya, umro je od raka pluća 1967. godine. Kod Rubija su prilikom autopsije otkrivene maligne ćelije koje nisu dolazile iz respiratornog sistema. Ruby je članovima porodice prije smrti rekao da mu je kancerogena supstanca ubrizgana u zatvoru. CIA je planirala i trovanje prvog legalno izabranog premijera nezavisnog Konga, Patrisa Lumumbe, koji je svrgnut i ubijen 1961. godine u misterioznim okolnostima. Američki list Perspektive u biologiji i medicini objavio je 2001. godine kako je Abraham Lincoln, prije nego što je postao predsjednik Sjedinjenih država, trovan živom, ali se uspio oporaviti. Neobična je i misteriozna smrt ruskog špijuna Aleksandra Litvinjenka, koji je umro 2006. godine u Londonu od posljedica trovanja polonijumom 210. Nejasno je koja je obavještajna služba odgovorna za smrt Litvinjenka, koji je umro od izuzetno progresivnog oblika raka koji je zahvatio sve vitalne organe. Još jedan tipičan slučaj trovanja jeste slučaj bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka koji je otrovan supstancom dioksin. Dioksin je poznat kao otrov koji izaziva rak nazalnih šupljina i respiratornog sistema. Za smrt palestinskog lidera Jasera Arafata mnogi sumnjiče izraelsku obavještajnu službu Mossad. Prema mišljenju francuskih doktora koji su izvršili autopsiju, Arafat je umro od krvarenja u mozgu izazvanog poremećajem u protoku krvi, čiji je uzrok određena nespecifična infekcija. Broj trombocita u njegovoj krvi bio je izuzetno nizak, a broj leukocita izuzetno visok, što odgovara simptomima raznih bolesti, uključujući leukemiju, upalu pluća, kao i nekih bolesti krvi. U vrijeme ogromnog tehnološkog napretka, upotreba otrova, kancerogenih supstanci, virusa i bakterija ne predstavlja sferu naučno-fantastičnih filmova, već realnu mogućnost.
Možda će istraga koja je pokrenuta u Venezueli u vezi sa smrću predsjednika Chaveza dati odgovore na pojedina pitanja.